megalayapost.news. Ban kersian nesenyang nagam tak imlang salang ban nag ban tak tu kilong ying ibaduk bakerdu ki ba mi alat ban lipat sumar sia ki doktor ki balabit labyang ka HNF zenzun henin singi kala pelong dak jing sumar ya ki pai ba hasi si patarkma a western riboy ya ni jing sumar lai terlang rengkat ka arhi hospital bat si patarkma hagaba pelat aspa san pangut ki pai ba ki poisya ka ni ka program a jing sumar Lasaki lang roh ni kasi dari jindon lang usur sinong terkma aba petelman thank you. Presiden ke PYC and SWO usamla Remington Sinclair ka doktor in charge ke terkma CC ka doktor K Lindo lembat kwe ke rong ba. Ka thong hi ka jongi jong ka HNF hi ka long ba. Ni perlong ye ka ne ka free medical healthcare na mentra ka jing meto jong ki pai ba. Namar ba ni ba ka jing jong ki pai ba jong ka thong ka than. Ki siam jing ka jaka sumar ngimdon ka babiang hangne awat hadu mentaro ngidon ka bahe do hane ka detang ka patak masiksi most patient hangne ken hab ban info shadu chapo shilong ba shadu chapo guwahati la national po umta tertel ka sep jing ru ba ken ye kendo ye ki doctor specialist ba ki ki general kam habile ba koi ka khia kumta lang ba ka jing yu i janga jong ka sing ila ye kendo ye sarel hack angta ye ba aiban ban yathir Habidai bakan ka free medical health camp nang bakan nong kajing meto ya kipai ba namar ba kumbasu YouTube ipi ban nang ne shadu shilong tasipor hadu lai ba tau kunta bangin kit ikinong pang shispa arfu kilometer na ko afuma larangin lai shadu shanong po kas jingjangai kalong kumandu 4 kilometer lane shapo Assam Sampul ni 4 kilometer kasem jinge ikipai ba nong pang bakin ai Bagian ni Pak Sumar di dalamnya bagian kali check up bagi spesialis. Dan dari lembaga ni ke free medical health camp kalau yarap shibun ni kena senang juga dong tan. Kalau kesin ke peningkong bagian yo ke health camp nak kalian ke private hospital. Kalau kalian ti ke bercengai berbud hiru kita kuat kan bantuan sini nama jadi cengai jang kalian ti mo. Dari pihak klien bantuan kumjur tim jang pi. Kalau kalian ti ke berkelain ni aku boleh shibun nak kalian ke jangga waktu pihak klien bantuan hak ni ke sini. Paaro masiko ang ikinang pagmarshi may kanikabu na mabun specialist in Taiwan kinsi kam hadin sinde man makiru ki hapan sumar ko ka hospital dito ki sawan kam hadin ko bhalong ki bayasha kinang ki doktor tentay doktor pulong pakunjo ki bay ki doktor kiladan lupa menta long ki bayasha pinamyo asyuk kanikabu wan na kamit ro nilay na mal pinkhat ban normal pilawal kisnam ini kung iong isodra nga bande si isin bakadlong kating dami kane kamde kating kut kenang ni siya kamat ba ngin nang liya kre bhashi shoot naman ta bakin kiri na ne na thai ni western riboy ko jongi na kudaya no jar bat kuwi ki block kade ko ka block ka basa din hapun kiriang na mudan ka kating sumo ne ka ikroman ba nang ni siya kamat ngin ya try lang ni kung ki government officers o kung kuwi kinang yalam shnong isang kiwi play na matagi bahan itu jangan ka time ki jongi megalayapost.news.